Thir tu te chi bai ule weekly round up hun kan lo thleng le ta kan kaushan rong bol na sang sang chan chin i lo thlir hawang u Mizoram People Forum MPF Annual General Meeting voice on pathum na nei ani September ni som bakwa ni nga ni khan Mizoram People Forum MPF Annual General Meeting voice on pathum na chu Senate Conference Center a nei ani meeting hi hun nia then ania hun khat na hi chomadar som pakhata tan ni in Reverend Kelarin Moya Vice President in Kai Hruaina Reverend La Rotwanga Joint Secretary in hun ser amang ani Somma huna hian annual report le finance report ngai thak ni in kumsang ni le somni atanga sang ni le somni pakhat budget pom ani bok tlangwa zorin sang le nula le du sakite ne na tangin fagna la ngai thak ani meeting hun ni na hi chonodar khatle chan ve tran ania puwanal ramawan tol advisory na kai Hruaina Reverend V Ramswai Lavavarte Joint Secretary in Hunser amanga sonu huna hian thupui sarkar tha mi pui chanvo le tha ti chakti chu resource person associate professor H Ladin Moya PUC ne atangin zirho ania soiho na nei ani bok Mizo Biblical Conclave sangni le som bakwa ne ani September ni som pasari khan Aizol Theological College ATC Bible zirti tute Faculty of Biblical Caster chuan Mizo Biblical Conclave 2019 an buat saya Bible shilfiana ziak dan tur chungsang an zirhova malak zui zel dan tur ro manna sang an siam bok kumin kumsang ni le som bakwa August thla thenga mission field sanga ring thar nei dan hetiang hi ani Arunachal and Assam Mission East Zasomli panga Arunachal and Assam Mission North Zale Paruk Arunachal and Assam Mission West Sumriat Pani Assam Somsari Pakwa Barak Zasomli Pariat Delhi Somsari Pani Jharkhand Zani Somsari Pathum Karbi Anglong Zasomnga Pali Home Mission North Somkwa Panga Home Mission South Somnga Pakhat Kolkata Zakwa Somthum Pali Lucknow Zasomni Pani Nepal Zale Pathum Odisha Zasomruk Paruk Patna Somsari Pasari Siliguri Zasom Pakhat Tripura Sangkhat Somruk Masi Sangati Sangni Zani Somli Pakwani in Anvain Sangruk Somni Panga Ani Mission Rongbol na sang longai thak chun zomila Arunachal and Assam Mission Field North July ni kwa changa September ni ko chung khan avoi khatna tan field pumhwat music training bial sang alo dapori jo pasigadle janai biala nei ania kaushan mi tele thoktu te tan training changkai le hlok tak ania kaushan pol dangle Christian lo engamozat training a hian antel ani September ninga le ni rukhan pasigad le janai pastor bial ni huap le training chu tlon takin pasigad biakina nei ania he training a hian kaushan shwai tu meisia le thalai shwai tu mi somni panga antel thea subject poimo tak zir ho ani Assam Mission Field Working Committee remti na in Assamese Bible Tract tu pui sang panga an siam chu Arunachal and Assam Mission Field North mingin September ni sari khan ti chwa ania September ni som panga khan apar boleng kaushan boleng biala ring thar pakhat lali swa zui turin ain pebok ani Siliguri Mission Field September ni som panga khan kamat para hatia danga biala le chwa para jaigon biala puitling pathum le no pang panhi lali swa zui turin anin pe Delhi Mission Field September ni som pathum khan Josimat Uttarakhand a tlangwal pakhat lali swa zui turin ain peya September ni som panga khan Gadoli Uttarakhana nula pakhat lali swa zui turin ain pebok ani Arunachal and Assam Mission Field East September ni som atanga ni som pakhat khan Field Working Committee Outreach Come Field Visit nei ania Tirap District Headquarters Khonsa Pafa mi pathumin lali swa zui turin anin pe September ni som panga khan avoi khatna atan Khasan Pastor Bial no pangsan school in khom pui lo ting takin Khasan biakina nei ani Assam Mission Field September ni som panga khan Digboya puitling pathum le no pang pakhat le noganga puitling pakhatte lali swa zui turin anin pe
Sinod Department shang rong bol na chansin hilongai thangu MSSU September ni somni atanga ni somni pani hian East Lungdar biala sana school ziti to training nei puin MSSU assistant coordinator upa lal thalun naral tele trainer te upa arlal ming thangle upa lal machwana te an kal voin Pathianni hian bial chung ko shan shanga hunan manghalang SLNPB September ni somni atang ni somni pani chung hian East Lungdar bial pavalai pol bial huap leadership training le literature seminar nei puin SLNPB additional editor upa H rongha kale upa C lal biak tluanga circulation manager ten kal book room September ni somni atang ni somni pani chung hian khorulian biala literature campaign in general manager pulal shwai tluanga ralte Sinod book room manager pulal nilian le sales promoter upalal zarmo eten kal education September ni som pasari tholeni khan pupc vanal shraya supervisor of schools chu falcon ko shanin PES andin tharle hon phalna andil meka amun tloin akala board member le staff tenening kom hona annei ani Sinfo September ni somni atang ni somni pani chung hian Hruaina Healing Crusade nein Dr. Robert S. Halliday Sinfo coordinator akal Revival September ni som atanga ni som pali chung khan Sinod Revival Camping Center neiboya camping nei ania speaker upa si zosang liana lalpa chia lo team ani campalu zongsong hi mi pa somni pakwa meichia paruk anvain somthum panga ania Campa hian veng shang som pasari atangin an luta camp chunga mo phurna shang hi bungkon bial ten an buai pui ani FGNCC September ni somni atangani somni pani chung hian bil ko thlir mar venga counseling training le Christian chung ko campaign in director Reverend Lalsang Berale committee member te Reverend Valal Mon pui khiang te le pithang lupui te an kal Sinod Relief Fund pekani tun naya har sana shang nei te na hetiang hian Sinod Relief Fund pekani Kolkut North a leimin war chung ko pakhat ne na cheng sangriat lengpui khwa damlo pakhat ne na cheng sangriat le zote champhai khwa a damlo mi pakhat ne na cheng sangriat te pek ani tuna chuan Sinod pui pa te program lo ngai thaila Reverend Arlal Ming Thanga moderator program tunkar to phian lungsen biala hunna manga voin Pathianni choma hian lungsen north ko shana hun manganga chonua chum khum rotlang ko shan le zana lungsen ko shana hun mangang September ni somni pathuma tlabung chon pui bial atloanga September ni somni palia OM le PCI ho tu tenening kom hona anneang September ni somni panga a zol pui bial atlole ang Reverend Lian Ming Thanga Silo Senior Executive Secretary Program September ni som paru katanga ni som paria chung khan Shillonga PCI Working Committee meeting in akal September ni som ni parlia OM le PCI ho to tenening kom hona anneyang Reverend B Sang Thanga Executive Secretary Program September ni som ni pathuma MSSU BEC and Hruaina September ni somni palia OM le PCI ho to tenening kom hona aneanga September ni somni panga a SMTC committee a athuang September ni somni pasaria Central Goshen Meichia committee a athuanga September ni somni pariat le ni somni pakwa FGNCC program in Sial Hawa Kalang Reverend Kellerin Moya Executive Secretary Program September ni somni palia OM le PCI ho tu tenening kom hona anneang September ni somni panga a Rescue Home Management Committee a thuleang Khatizong khatun trumatana weekly roundup hun kan man thei de chu ania